To su ti kondilomi. Nemoj da mi pričaš da imam kondilome. Nemoj to da mi pričaš. Jel me zjebavaš da su kondilomi? Nemoj, brate, nema šanse. Kondilomi, muđatitis C. Pa nije onda bi bilo crno na kurcu. Kastracija, ne pričajte to. Ginekolog nije za tuki, nego za šta je ginekolog? Ma vi nemate bre pojma. Pali smo Porschea, znači palimo ga. To su ti kondomi. A nije. Šta su romdila? Kakvi ste vi male sreće? Pa eto šta pričate, što bi rekao si vi, eto šta pričate. Jel bijelo kao bubuljica? Ma gde bre, belo ko sirnica, jebote, ko burek sa sirom je dole. Ja navuku, kunem ti se, ovako se, kako zove, belo, bilo, ovako burez. Sve oko glavića, ono dole, tamo ono kad se zavuče, znate, u onaj oluk. Kako da ga nazovem? Onaj oluk. Smegma. 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 What is smegma? Thick white cheesy substance. Yes, evo te, stvarno smegma. Ne! Ne! Što sam pokazao? Yeah, please, don't ban me, YouTube. This was a mistake. Sorry, YouTube. YouTube, sorry. Šta je ovo? New images. Ne. No. Fucking shit.